ya hwe nsɛm ekoso wa godie mo nsɛm ne dɔso de se fata sauti na ya boabo na ya de bro se Premtobre ago kansie kedwa na ngasa ni Erica Siedu Bweri meshase de fi South Africa moto mu ho ne ya hwe de ekoso ama Zulu FC na ɛhɔ aye nikanika se kama pa de ade a club no SEO na me no kasa yi no to say be a House of Folk ma me fa na examples House of Folk na kwana bia so no wo mo SEO club no striker that team na mu atwe so na she goes mom say na CEO no wo mo ye dwuma nyina no striker ne 22 striker ne 22 wache no minim say striker na ware CEO no say CEO na ware striker no am I confused because team no striker ni na one CEO no che say wo mara omo ho 22 sa na che say so say na te no multimedia sa nkan ni wo say the amanfo atiagu a won we eguso eye first think yi na wo ha utumi nya yi that wo ye pa no ye se fia man kwa na tia no onye nyina edisu bi na se se de ya why ho a egu atiwe sa no ye club ne striker a chese ne papa na club ne dia na ode ne baba na CEO ne baba CEO so ehwe mu a striker no wese ne boy ne bogos ne gumu a so ogina po ne mu asa na bogum na sa akwemi ware na obebogum and that's why I want to know the CEO words the striker or the striker words the CEO we know we words them boy. That's all in the club in Amazulu. Yeah. Eti anu ne de ekoso hormo ene word na nya word nketwa. Ye kopie mu wo Neymar. Oko Saudi Arabia Neymar en shase mo boro but international break you akobo board ma Brazil for nti otumi se ya no mani abre pa se wo ba no bebodwuma. Na yesi Neymar ni Jesse ene ni pictures ni ade ye som ne se boson. Anya smo Ronaldo kura ba o ma nyene se kopie mu ni bi kesa manfo bu kotodwe hala kama ala wakubaru we de Neymar wakubaru wo ayi Saudi Arabia nya somo ti hwe o mudi Neymar gugugu no so Neymar assist na pampam nya ne se Neymar ba o ba no oba back de ajai stop it o Saudi Arabia ho aba ti bisa asa omo ye na duro se na bi otimi mo e bi so bad radio omo somo no ti de nso ka ke pa na nimu na ye de aguadi ne ye nom na se foro ti Neymar ehun agihwe boy ti de ekoso enso wo Saudi Arabia no na mame hwinsi mu e wo Ghana na Lagos cities stories ba no nwumre ba na se wo mo goalkeeper Sylvester Saki Odaya one sorry Hosem na to Lagos cities has been confirmed that oyare kakra bi and say wa fi mu no ne ade no na ayare ho enra e ba beto odwa so se wo second choice goalkeeper any of team manager so home farm nti club ni mu no aye yi ni ade omo second choice goalkeeper nti main goalkeeper na wu second choice enso yare na team manager eso home fa no na man for say na Lagos cities for akofa goalkeeper for afin so atremind na ba na ko goalkeeper ye wa for ba unzo first goalkeeper second goalkeeper yare ye be to wo so be ba man for say boy ne ho yam nwa pa but djuma no ye anything amudi hu hye ni mu eye ball no ba bechi eye just create obi say coincidence na coincidence na head goalkeeper me and second yare na team manager home for this is Sabankwe former Black Stars team manager say the ahode ho kakra na ade ti FA president mo kosra no na ade but the main goalkeeper ti ko pimo wo Lagos City are hosam na ekoso hormo mu nyina era ho na ade ya mamo yako Lagos City for the family of Sylvester Saki Ghanaian Premier League in Bibiansa Friday na sha CNT e be hwese ne the black armband be bobo hensa de ama team nyina yako imagine so na rehosem no so e de si na majemu de ama Mrs Afia Mankwa Tamaklo ene ni kunudino kejwana kasani Erica Siedu Bweri